nezerewe yeme sasa kari akazi kahari ko protocol kaza gafata ibintu byinshi nokuri kaza gafata ibintu byinshi hanyuma ndanezerewe cyane anesavye k'iminota 3 dusirimbane na pasiteri kandi timunkoroge mwama muguma aho ngaho munyubahe pasiteri ngino nimbaga mpezaga iminota 3 tugiye kubwira Imana ati Imana wohereza abasaruzi nta bindi biri mu murima nagakiza gusa turabwira Imana ati Imana wohereza abasaruzi amina basarura agakiza kubw'ibyo ni umwanya muto gusa abayumbe nibahushuke Imana ibahe umugisha. Yes. Yes. Kuru
ibiganza ntange haleluya. Bwana sifiwe sana. Mana imbazwa ku mugoroba mwiza wo mugisha duhaye. Hallelujah. Mana ishigwe hejuru. Rendez-vous n'ejo kuri robot. Abose bose muzabe hari. Zamuri ibiganza ntange haleluya. Turangiza dusenge twegereje. Hallelujah. Zamuri ibiganza. Hallelujah, hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. Hallelujah. Okay, zamuri ndiri. Bwana sifiwe. amen Mana imbazwa kunesheje imitima yacu. yes Tibura wa. Kadusenge Imana. Mwami Yesu Kristo. Wera wa Israeli we. Uri mwiza Mana ya Israeli we. Mana y'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Izina ryawe rihimbazwe Mana. Unejeje imitima yacu. Natwe turishimye Kristo wera w'Imana. Turavuze ngo izina ryawe rihimbazwe kandi rishigwe hejuru. Mwami Yesu Kristo. Uyu umugoroba utagiriwe amahirwe yo kuronka bose, ariko twebwe hari umugoroba mwiza w'umugisha kigese kuri ukanezeza imitima yacu. Izina ryawe rihimbazwe kandi rishigwe hejuru papa. Tugiye kumva ijambo ryawe Kristo wera w'Imana. Rekomera bane natwe kandi utugirire neza. Hagaragara imbaraga zawe no gukomera kw'Imana. Hagaragara gukomera kw'Imana n'ubwiza bw'Imana. Umusho w'Imana ukomeze muri iki kibanza. Wemera uzutugirire neza Mana. Wemera uzudusange kandi utwiteho. Tugiye kuvuga ijambo ryawe Mana ya Israeli we. Habari wahubwa izina ryawe rihabwa ishubahiro. Abipandara umuvugiremo. Natwe tugiye kuryumva Mwami Yesu. Wemera udufungura amatwi imitima kugira ngo twumve ijambo ryawe. Kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe riduce ku gasozi za kamere. Ijambo ryawe rigira icyo rikora ku mitima yacu. Ijambo ryawe rigira icyo rikora kubera babaganze muri iki kibanza Mana. Baza rero kumva ijambo ryawe. Sandi ukomeza kubana natwe. Sandi ukomeza kutugirira neza no kutwitaho no kudusanga. Izina rya Yesu Kristo wera w'Imana. Amen. amen mumanuke mwasoje. Bwana tukuzwe. Ndanezerewe yeme. Sasa kari akazi kahari ko protokolo kaza gafata ibintu byinshi. Nokuri. Kaza gafata ibintu byinshi. Hanyuma ndanezerewe cyane. Shimana kubana na sister. Uvuga butumwa. Ni mushiki wanje. Shimana kabisa. Na gatatu yarabwirije. Ndamutegera cyane. Kubera ko ni mushiki wanje. Bwana tukuzwe. Hanyuma nanesaje nk'iminota 3 dusirimbane na pasiteri. Kandi timunkoroge mwaba mugumaho ngaho. Munyubahe.
pasiteri ngwino nimbaga mpezaga iminota 3